Danes smo na GZS gostili 15-člansko delegacijo iz Kosova v soorganizaciji Ameriške zbornice na Kosovu. Priložnost je bila ob obletnici podpisa sporazuma o arbitraži med stalno arbitražo pri GZS in Centrom za reševanje sporov pri MČM Kosovo. Skratka, ob tej priložnosti smo organizirali še poslovni dogodek. Na poslovni konferenci smo predstavili na kratko poslovna okolja Slovenije in Kosova, pa tudi okoliščine in prednosti sporazuma, ki sem ga omenil, kaj prinaša slovenskim poslovnežem in investitorjem na Kosovu, kako ščiti njihov poslovni interes v tej deželi. Hkrati pa seveda, kako ščiti kosovske poslovneže v Sloveniji. Well, this agreement above all will make the resolution of business disputes much easier between not only members of our chambers of commerce, but all of the businesses, Slovenian businesses operating in Kosovo, and of course the Kosovo businesses operating in Slovenia. The fact that the businesses will have the possibility to resolve their disputes very efficiently from 30 to 60 days, as compared to the court system where they have to wait for years, will make the business relations smoother, easier, and of course it will increase the commercial transactions between our two countries. So this is the most important aspect of this arbitration.